Umay kan abalayan, ipapasta ti agsalan. Danggayan ta panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa. Abalayan, abalayan, di kanto kat maong uman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay ngaranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na tala, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin, nagmaseta sa kadagitoy abukbuken. Daytoy abuken, iso ti dungdungwek, tinartari patok, tinartaraken ko, ninabayag at tiyempo. Ibitin mo dagitoy abukbuken, nagsabong nagbunga, bangludat aga diwara. Si Mangpet kang diag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y gasat, ay pa'y gasat, nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, tuy pusok analda. Ayan mo asa nga, agokrad kamampay, taliw-liwa eman, tuy pusok analda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Tari gagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan ti rituel na. Lenggem anong Anyan anak taskan, maguyugoy riknak, nuisem mo't may matanga. Rigat tuo, tuy pusuket Maawan, sikawan sa bali, nga inak pagrayuan. Di mo kunain na tuy, ayat mangingkulbo, siksikat pagduyusan day tuy riknakin puso. Tuy ayat kuwala patek, agnanayon ingat tanim, sa alabareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga, amurmuray dagito'y mata, ngay nisut makaagas, mangyuliwat tuy kaunggad. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, kay nisem mang pagustukin ka. Uray adamin kanya karigat, uray painuag kupong tutak, uray painuag paspasog nudak, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, umisem ka man diag ko, lawlawagam man tuy barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Sa pulen, adayuda pay lang kanyak anakin.
Kadayula unay ngem gugti-gutek Tano siyak tay kunam ay di ka Dua-dua entas sikan tulay Pinag ay ayaten Among manong tay kayar arika Tas may sa asabong adipay nagkukurang Tano puro sa Madina pa'y oras Makel tay asagot ket man nasanas Amuk adi tay kayar arigam Kas may sa asabong aka babangluan Inkan puro sen kada ito'y dakulak Katay wanag ko adi malasanas Dakes apanagem umanong day tagandat mo Dakes apanunod tinaglas ta isip mo Tanaga tungamin arot rosas jay lugaryo Takampay lang at taga-away Isa sa irwenyo Banbanog mo manong kanyak tiagayat Per jem po kenoras Tano ko maidi indaton mo kanyak ni ayat Tano ko manu kinayat ka dinagos ka kumangay nalawa Tauray puspusipungsem To'y lubong balbalik natin Di mo kunain nga inak ipagyanken To'y apagkasanga pulo apagkasanga ribot to'y nakin Indengam man uimnas Kainka kadmang rikina Kadagitoy ngaun unoy Tinka agumaw gawawa Amwem nga tuy ayat Rimusing gapuken ka Tasika awan sa bali Pinayawaman daytoy rikna Apay day tanakin Agmayeng tasmang dua-dua Wenno impagarup musa Arab rabaken ta Saan biag ko unasin Dayta dua-duang Taawanen ti ay ayatek No dilaeng siksika Kastoy man dayang tiagaya Daytoy alubong anyan adayag Di kaunggan anyan aragsak Tuok tibiyag ket malipat Sipot idin siyak di nagaya Daytoy alubong anyan asanta Kasman apag bukar arosas Mangtadregsa to'y kararumang Sikaken siyak ingta aging nayat Daytatramen ragsak tibiyag Di problema ingta malipat No sikaken siyak ket aging nayat Naragsak
Bibiyag ken kasasad, dakamaten tay palagkakapsat. Anyan a pintas, anyan a ragsak, no si kakensyak, ket agayan ayat. Ayaten, dayawen ken ilaga, amin nakakapsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatma, liwliwadi agresat, ragsak adin kumarsaak. Ayaten, dayawen ken ilaga, amin nakakapsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresat, ragsak adin kumarsaak. Liwliwadi agresat, ragsak adin kumarsaak. Asikat sapsapule, taday tuy tineku, limo ayam magek. Bye-bye anak, kamay dadanes. Uinas, anak pa ito matulti, amoy man anak. Asikat
ipapanan na. Kas mula ko na ibalog na kadagita imakit na namin ta. Rasam na yata na itong tuma. Buhay-buhayin pagkabuklang usal dati biyan. Ada agay ayam ajak mawatan dito'y rigna. Kas pula kayat tumalay habayak sadang-sadangkit at papasak naglailo di taaripan. Uray na niya ang postura di aramidek na pintas kalata. At misud ken umisem ka at lalakit ka ipapanan na. Kas mula ko na ibalog na kadagita imakit na namin ta. Raksan na yan ane kong tuma. When nagasatak na adaan at di kayan ayan. Napintas na lailo nuagayat ket na pudno. Uray luman-manot isa sarungkar ko. Awanting na sasao nubi mailiwag biyag ko. Titi ang nga simulat di panagtinayang ket ito yarim mo singi ayan amang itunda itirang ragsak na tuwan pintas nagangay lang maragpat mo ni ayan alawig itibyan Lumting na pinauyo pinasakit pinasuknot inimon ken panagtinis gusto awan di kapipintasan nubi papilgen panagkin na awatan panagtinanggay itirigat ken namay nagbuligan panubog ka sumangbay awan di kapipintasan nubi pabilgen panagkin na awatan panagtinanggay itirigat ken namay nagbuligan panlubog ka sumangbay. Napintas ni ayat na kamay mayat napnuan ragsa nakaragraksak ken napnuan inasno iba nagtinasayaan nasamit ni ayat awan makaarapno awan tisinikat biag na talingen na urnos langin-langin.
kanayon en tamisugso Pagarot mo sa di masaktan day di puso Nailog kenar archuk sa bidong mun ken karoro Nutatak mo ngadan sa balitoy biyak ko Pamatsan at may lap at may sakatoy puso Ikarik idi sapat at may sigurado Siksika di ayat ko Diyak may sukat na pintas mo Dakay na babae mahilig kay di sarsarita Basidla damag pamatyan yung ti istorya Dakay tay gunada analaing ti atap na Ngay madapag sa uwatay na tapat na aramid na Dakay alalaki fuera de los buenos Agit dide kayo sakay pa'y manangi menos No agayat kayo narasiken naruko Itintunog na kami maitulbek maigalo Dagay na babae mahilig kay di sarsalita Basidla damag pamatyan yung di istorya Dagay tay gunada analaing ti atap na Ngay madapag sa uwatay na dapat na aramid na Dagmalani ng namatan kat sa bali Sa bali ngayat sa bali akari Nang namae asisyan lat ay ayate Insukat na kun patamit laang mulengre Tinakas ang unay nga inagpanunute Nangisukat ang kanyang saan amanake Nutila nga napupugi at metlae May rusok mo man
parpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan narigat, di ang babatubat. Matukay ni karayo sa mitagek, di malagip ko. Samit ni agek, tijak malipatan. Tauray no malmaldayak, mabawasan daytoy riknak. Samit ni agek, isut dardarep depek. Mapukaw kung tuman namin anapate. Agbati dito'y lagip, di samit ni agek. Taisot kapagkan, ken liw-liwak uray awan kadenak. Umanayan ka ko, aliw-liwato'y puso, samit ni agek mo. Takas man laat daka, mangiparparik na, ngem parpar mata. Kastoy gayam ni ayat, nalakaan narigat, di ang mabatuban. Matukay ni karayo sa mitagek, di malagip ko. May sarabi iyan nagparpar mata. May sa alagawan, tinagparang kanya. Bilang panunod ko, tinabaybayan, kadagit idildilaw, ngay mapay. Punuan ni ayat, isudat na marnuay, kadagiti bitbitwen na imapay. Tanusong ken nilagip, isudat kapatgan, may palagip dalangam, amabuybuyan. Uwanan sa ta, Wanan sa ta, uinget imna, inget inas, anangaya, anangayaw, daytoy rikna, daytoy riknap, di mo budasen, udasen, daytoy nga ayat. ayat, tanadyak agayat, mauyos meten, daytoy biyak. May sarabi anak parpar mata. May sa alagawan, tinagparang kanya. Pinanpanunod ko, tinabaybayan, kadagit idildilaw, ngay mapay. Punuan ni ayat, isudat na marmay, kadagit ibitbitwen, ngay mapay. Tanusong ken nilagip, isudat
Hello Joel. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Ang kapay nakatulog Joel. Kada kayo amin na po nga buybuyan na imbag nga parabiyo amin. Agkap-kapi kami kini Mami May. Kapi tayo apo. Adamo dancer medyo likod. Diyan niya, Edric. Salapay. Happy watching nakaring nakpay sera po no. Rabiin parbangon ng Joel nakaring kapay. Happy watching kada gidi 11 apo nga buybuya. Share. Ang kung may share na po na black share na ko na po iti messenger. So nga pardon. Mayamot kumpas mo ka na ni Manang Susan. Lagarod siya maturog na kaong. Ala, sweet dreams, Joel. Hello kani Gina Balanay Bailon. Happy watching kada kayo amin Manang Angelina Cortez, ni Gina Bailon, ni Manang Susan, ni Maribel. Kastamat kada gidi amin nagbubuya po ni September 11. Ate number mo ating ka madamanak nga gipipanid DNT master list dagiti winners masapol nga itid mo tapno ti kasta makasali ka nga maludan into no Merkules. Okay. Madama puti abalayan Edric.
Makisayaw, makihataw, kaupo ng Mas Bati Mix Club DJ. Pero en los tiernos tienen comida sin gluten. Ah, pues espera, les pregunto. Claro que sí. Ratos para conversar. No hay como el calor del amor impar. This is the mix of DJ Johnny. Mas Bati Mix Club.
Para ka mo atrasi sa buto-buto. Ayaw pagpaila nga ikaw desperado. Wala Basta DJ's John Ray. Idol kayo. Drop the bass.
Let's go. Hands up, hands up, in the air. 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 Hands up, hands up. Enact Mobile Sound System. Must Martin Mix Club. This is the mix of DJ John Reed. This is the mix of DJ John Reed.
genre.
Ala ka na kayo amin na po nga buya. Thank you very much. Makatuturo agsuyab kami nga suyab iti. Kasi apo sumungot ditoy. Pagkuto tayo na po di panangan iso nga agla-live na kapailaan sa barbarang umado ti WH dahil ako. Thank you very much kada kayo amin. Kakapsat ken kagayem. Happy watching everyone. Isalayo apo pangikat iti papasi mo mamay ko speak upon na. Pangikat apo iti yati suenyo ti turog. Okay, jak pa mo kati Ilocano ti turogon iti suenyo. Okay, Eliani Domingo, I'll be watching isalam Lani Domingo, ni Manang Angelina Cortez. Agsasala tayo, kakabsat. Sakti para patukarta, sakti para sikayti para sala. Habang dati kami palang kani Mami Mai. Okay, nagpinta sa po dito remix. Ngayon nakisagsawat ka na kayo. Amin na po. Let's dance! Techno Dance Remix City Masbati Mix Club Mavani pod kini DJ John Ray. Isalam sir tap numamurmurayang ka ko na ni Eliani Domingo. Wagwagin niyo po giti nagmalmalam po nga nagtatrabaho. Hello tumanang Lina Angelina Cortez. Dagiti apo na bambanog. Iyon na siya, ito kaw yun, iyon na siya, apo na sakayaw. Ikanyo iti is the pain. Naganayi, mami? Ato. Ha? Kating. Ikanyo ti kating ko na. Ang kita saksakayo, apo kakabsat. Uri siya, saksaka nga nakatukaw mo. Awang ni Esra Ortega tatata, agsala tayo ko ma. Salayo kakabsat damon patinog. Patinog ko na ka. Okay, kakabsat ka na kayem. Sala. Sa pulong atig 50 lot birthday kami tayo kakabsat kumaga moriyot na hindi ko na kumulot tayo magbaga kanya nang manang kasi pamayan tanay mangtakaw ka ti picture na taisen mo kanyak itilima agpa makipatang to ni Maribik uno ni Princess tayo yaramidan da iti video na uno garamit ka ti video itid mo kanyak ta ipost ko dito liwliwa amo magbaga agbuya kanto DJ konhaan agaramit ka ti video na tay kapsa mo ta ipost ta dito liwliwa no ag birthday into no Merkules isona nya ang kamadanagan latata ag live naktulatan no Merkules okay kawang ti trabaho pay lang ag live nakto kakabsat ken kagayam ta ibagam nga ipa birthday ta kanya na ni ading AJ atoy kabsat mo okay shoot mga rami dakiti na pipintas nga question nga pangkwata kanya na ta pagbuya to isuna wala i-replay nan tulaang madama tugaw sir madama kupin ala abang kupin kayo apo ako padasin nyo lata mo teg buya kompas kayo dardaras nga makupin kapag nagaman nga ag live nakto na Merkules ag sige mangisagana nakto ti questions nga para iti kadagiti ag buya kas panagyaman ko kata kayo apo dita king ka ken nadjag birthday kapsat mo karami ag live nakto lawan sa malpas iti trabaho wine malum to malpas iti trabaho ng
Amo bagbaga at pagbuyaom to ta kwa. Ajay ramidam itakawam misuna iti bird iti picture na wano i-video misuna. Tapos isend mo to kanya ta iposta dito liwliwakan rayaw. Tano pagkatawaan tano makita nanto nga nakapost. Madamat kupin, madamati buya sir kana na. Okay. Okay, on second dito na kung sa solo 4 minutos. Madamak kuping kakabsat ken kagayem. Ayan. Alawon manang kamadanagan ta garami dakto ti kwa agituhan to nga nakaturog pay nga dadto Europe puno dita Saudi Arabia isudan no ti agbuya. You are listening to the beat. Question ka daw po sa nga pulo nga sag 50 para iti celebration iti kabsat ni Manang Angelina Cortez into no Merkules. Malmalom marami kaslakas toy ko ma. Tapno ado ti agaji awan ubraan nanto. Pre nakaubra kayo apo makiayayam kay tulat tamat niya. Madam Akupin ni September 11 vlog agbuyan to paiso naman. Gimaras Mix Squad. Hello sir, as ni sis Heidi nung pagpawitan natin sponsor na. Hello Angie. Gimaras Mix Squad. Gimaras Mix Squad. Kick the bass. DJ Erjun. Gimaras Mix Squad. No need to ask me
¡Vamos, vamos! DJ Pems. DJ Pems.
Power Beats Club. Power Beats Club. DJ Kev on the mix. DJ Kev. Power Beats Club.
Empieza tu mañana con Nescafé Classic, con todo su aroma y sabor y un tueste único. The best sound quality. The best music mix only here on DJ Rexy Remix. Negros Mix Club. To the beat and exclusive remix of DJ Rexy Negros Mix Club.
best music mix on here on DJ Rexy Remix. Problema'y isayaw. Problema'y isayaw. Problema'y isayaw. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ U1.
Tumahan kayo na po, no, mabisig kayo. Hello ka na kayo, aming kakabsat. Kalabasan na po dati nga sonata. Ayan ko na po tayong pakada. Dadwang oras ko na po titangatang akong kumpas. Tamaan tayon. Dagadi apo dati Europe na imbaga po karabiyo amin. Naragsak karabiyo. Naragsak na panang rabiyo amin kakabsat. Kada gagayem. Kada kayo amin kakabsat. Sige sir, tiraam ko na niya po ni Ma'am Heidi Pinol. Happy watching Ma'am Heidi Pinol. Goyang quick iti isagsagot ko na kayo amin kakabsat na imbag nga rabiyo, na imbag nga bigat, na imbag nga malem, na imbag nga aldaw tayo amin nga sangapada. Manipod po dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti YouTube channel to'y namotibiyang kakabsat. Agyaman na kapo ti panagbuibuya, panagdengdengig jo kada kiti kakapintas nga samsamuweng nga remix nga nakipa patpatukar kada kayo aming kakapsat pangikat iti bambanog agdengeg kaya puti nagsisaan nagwagwapo nga samsamuweng tapos ti kasta ureno no napalalo puti bambanog tayo maikat basit babayan katikiti napipintas nga samuweng nga nakipatpatayab kada kayo manipo da po dito'y ayang ko dita kayon ta dito'y nakmeten. Thank you very much manina po na imbag nga oras na imbag nga aldaw malem ken rabiyo amin nga sangapata. Bye bye, thank you very much kada kayo. Thank you very much manin. Bye po. Goyang quick. Napintas nga ikin ni kandidato Ma'am Heidi. Mayat nga iwugol-wugol dahil goyang quick. Okay, kita nyo ati goyang quick kakapsat. Nagpintas ti step na para mabakat, para babae. Oreno gitida ka makakuyig ka malatan oreno kan. So nga mayat kakapsat iti music tayo. Babayan nagiti remix nga nakipatpatukar ka tayo. Good night kada kayo amin. God bless kada kayo. Kape kayo amin ditan. Keep safe kunana. Goyang quick. Mayat ti wigil-wigil na natin nga sala. Itakdir mo sir kunana. Agsala na ito mamisan. Doa kam to kini Mami Mai. Nagpintas na pang disco kakabsat tsaka lang napatpadasan sila panagkidi disco di Pilipinas. Mayat ti wiggle na dato Disco kakabsat. Goyang quick di sagsagot ko ta kayo amin kakabsat ken kagayem pamakada nga bilang kon. Thank you very much. Pagyaman na kada ni Ma'am Heidi Pinol, ni Manang Angelina Cortez, ni Catherine Cantor, kastamet ni Manang Susan, ni Manang Fatima, kada kiti amin ni September 11, kada kiti amin na po nga nagbuibuya, nakapaybayaga po agbuibuya dito. Thank you very much kada kayo. Bye bye.